Bulavinaka, I'm Nico Mbalnakonroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired. At the end of the day, love Mbula FM. Talk about it in Mbula FM. Setsa. Nadango Leonard Tulib, au watu chuko emba, ando talita na parongan ng Mbula FM, balitin number 2 na sir. Mbula FM number 2 na sir. Ni sambulu benaka sai ko ngo na pagleleka ni nonde tukutuku na bonginde indai rauta ninduan rau tolu sanga bulu na lenu benua o katikino irnando bakam bisnisi era bangangai mena tamban ni bakata patapa kena kastamba ena buku ni daka baka mbutumbuto e bakandi taka kina tambana ni tukutuku na FBC News o Vishwanath Das na bun lewani firka ni saba community ko eso na ibakata patapa kabuma ina be tukutuku eso e dingomi Wandi tekitalangani tinika vitu na kampani era muria ni wale ni somi patapa era dingoma ni kuwa na gold certificates kama rauta kibogelebu ni kuwa telangae ma rauta kikina na tambana ni patapa kena kastamba na customs day kena ulutanga na data analysis for more effective management. Etavoda ina mataka ni kuwa na nonda iliulu ni mate ni tu porenge bani marama na isebu ni misini kando baka weni mate taka na kau e bunisia e kandavu. E na lomani ona na bulu mayogo na misini ongo e na baka wani matetaka na kau ka mena ka akua ni budha e na lomani bidha bata na embaki. Wareta omani marama ni ndondonu mera sana teki bubanga taka na misini ongo na leo ni bonua e na enu anungo. Kuria ni sa taka tiko na mata ni tu e na kena baka toro taki na nondambula na lewe ibiti. E na bebu kena mata ni tu India kina kena baka toro taki e rua sangabulu na kornibuli e na ruku ni Adapt a School Program. Wane tukutuku e pakanditaga ni kuwa na mata ni India e na nonta panua o Vishvash Sapkal e na ngauna e marau takikina na ika ono sangabulu kawalu ni tu baka takikoya ni mata ni tuongo ka baka edhuri e suba ni kuwa. E abakarau takata umanda na mata ni tuongo e ono na milioni na dola mera buke ikina na pakalingai ni oti na thangi lambo Winston ka pakanditaka ni na tomani tikunga na beibu kioya e kaini ndua na isema kukua robe sema tikina o India kibiti para utakatelanga o India e vapo individu na milioni na dola membaleta na beim bisnisi lalai kina gitu saba kanu inuitu na ndau ni bulidi ni nonda matatimi le habitu Gareth Beiba nirna muria pa binaka na nonda matatimi na itubutuba sa birkotori ena kiana sangai merawati nanganga ena sotsota enda baka nama tekina Ware tako Beiba nirtu sana nama kina dorbo ena buku ni sotongo ena baka dortiko na sotsota ni Wellington Sevens ena baka raoyongo Vitiro na sota kina timi ni Australia ena mateni gitu baka tombu ni bo etini kabana miniti me etini na kaloko ena mataka ni singa baka ruwai Roni na sarabo na sotsotongo ena FBC TV rawa telangani na rongoda na kambura kini gitu nebiti ena radio PG1 Mai dhawe kiri na leleka ni nonde tukutuku na kene ikuri e rawa ni onasema na steseni na Mbula FM kena radio Fiji 1 ni bwedhingu binaka. Sa arnayanda oya wo chonen rut kile mai buni moli rakira sa ama pinakantin na dawa ama na radio Fiji 1 Kalau ngali baga penenu makaya macam na bentar watu ang dawaro na radio Fiji 1 betul dobai bici. Oya wo lavini na mbuli mana FCC imba ondo talita kana radio Fiji 1 Dalam ko polis matawalu susungemba ang bula bat mai radio Fiji 1 emba Na radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN